Okay, Michelle, or for Michelle, ye pa. Michelle comes in Yamimo, na Bibia Yinstra, South Pepper. This very episode, Yerishiao, a super fantastic update. And yeah, bro, Afa Utumfo say to two, ni team Asante Kotoko. How popular is Asante Kotoko? Ewo Asia. Na Adiabia si, Efa Kotoko, who Asia, and no Namade Baba somewhere, none of Perry and Yeah, interview be, ewo this very channel. Fikesie man ma hembobo ano ene ye sports kama bi na ebe pie mu ma ye free nuance training ba ko a all China in fact we teacher ni we English lecturer ewo China ho na ye di nkomo na mu a ne ade a na beto odwa se Asante Kotoko very popular ewo Asia most especially China ho no nkofo ni mu ye pa Chinese for no etimi ehu Kotoko emblem no na kira ye super fantastic e dia ma wo mu a ani je na wie peye obeka se anu no wo mu no mani age enti on this very episode yes ade no amanfo bi ko comment session e bisa se e dia be crash ne boa enye no kra boy ni so hye Kotoko Jesse wo China e di ko pie mo hospital baabi na okoye no ko hu se hospital nurse ni bi o ye adwuma ho eni age Kotoko Jesse no ho oso wa really cry about Kotoko na enye ketwa. Na in fact, okay, uka comment section and a lot of course any messages I no a bit say mwa there crash and mwa yen show video evidence I try some pa China ni ba can be efa Kotoko ho enti mo ya sommo e na de mo beka e ne yo and now no pay anwumre ya tena se a na ye ba be show amwo how popular Kotoko ye e China Asia specifically enti me no kasa sisi e no ye koho na yakwa akoma video footage ebra ye nuane copy hospital ho anyhow a nurse no embrace Asante Kotoko tumfo so etutu team no eho adwuma and am dey bro but ye drama mfo so ane aka ya no mti yenka aka ye ho na episode ye ene said ye nuane ka said ya na sam city ane yenka ye ho ansa na ye the update a lady no na ne age Kotoko ho no sure they really know a lot of me are send pictures na no na yadamfo ba akoyare e wo hospital na me ana me call because nurse for no me are send video na all my fans na hu said ye kan ye agro na yedi nurse ni no na me Asante Kotoko ade ne ko se me fama no adanti na mbuza so why ni e kan o Chinese we sha to so 这个衣服是很好的我说对这个是很好就是Asante Kotoko Julia Bu Asante Kotoko Julia Bu 这个是很好他说我可以送你吗我说对我可以送你一个他是女人那女人什么要这个衣服的这个衣服是基础的不是女生穿的他说他喜欢啊那also open 没事idea we enye idea de boy life was no ya de fe na team leading this and I'm team de Asante Kotoko no say o tingola e ka say in China go because o tingola ba de say what that to tingola o hospital hire adwuma o tingola o hospital hire adwuma o si ni tingola iti is that reality never now tea Asante Kotoko and I mean I'm bizarre is that reality no so internet and I'm saying do you like sports na bizarre say ni want to teach you o say do e that you want to teach you sinwe like up sports news into okwa anytime biano or read news about football nations Ghana and or finding who say Asante Kotoko one of the best club in Ghana into what you say a check into me shot ade you call na number 2 yes number 2 sound that Asante Kotoko no kwado baby am a chade lady baako what did you find yourself in Kotoko the one fake is there a friend in English name? No, say, also what the Kotoko. Inti me friend Kotoko. Obi a friend Kotoko. Obi a yaw me Kotoko. Inti Kotoko na ye. Kotoko. Yeah. Dole. Kanja what the ifu na me ta she Kotoko ata de ko be me like me promote Kotoko no. Inti me ta she pa. Di omu so na ato mo so. O hu person na to me wom check as she my is the only sports can no be say we here the Adam so dig say teacho shinwe like iga Julia Buta Jana like another club Ghana it's Asante Kotoko was wow check out him na do tun for no ta to ama o na ye huhu na e fo
Nah, you both one another that same not say cry or two work and see it. Yeah, both one that same not say cry. And I like yeah, eti Kotoko ne de Asia China hadi wo hapa Chinese for no agiatum. Do na o munim ya menim o mo bia me pi obi okwa menim nda. Bas mu na wa pinche man. Wo she teach o rema. Na so oboshiri like opa just say me ye footballer. So that me ye footballer. No so mata de na ye ne pa. And I'm say ye Kotoko. And say Asante Kotoko. O timi nka ne was Asante Kotoko me shida. Asante Kotoko shida do e. O say kasa nso me timi kan timi no mo kapa. Shida like yes, shida. Shida. Yes. Ana eti Kotoko ne de e o Asia pa. Okay. Enti yakokaka ho kakra Kotoko ne de e wo Asia ho pa. Yenua Martin Tewia in fact we former journalist. Okay, on your former on the CEO Edema Sports GhanaSportsPage.com headquarters no China on the CEO no say English lecturer Chinese school kese ba kuma enya keto akra na oni edi Kotoko ho nkomo mre bi atwam no koka say China ho Kotoko popular ba sa na yenuanom a yesom no bebrezi master e de ante say apeki amom yenhwe ene na yese ne story na apeki ye mama hwe said de crash ne kan na enya ntro nti me baaya na de mo hwehwe no ene de be som mo sa pepe Very good. 去加纳这个俱乐部是不错，不错，对，这个俱乐部是不错的，好看吗？这个可以送给我的一个吗？我可以送你一个，对，我可以，可以，对，这个俱乐部不错，你喜欢吗？谢谢，好，我没了，那谢谢，再见，教练是吧？漂亮 ，Very good， 去加纳这个。教练是吧？漂亮 ，Very good， 去加纳这个俱乐部是不错，不错，对，这个俱乐部是不错的，好看吗？这个可以送给我的一个吗？我可以送你一个，对，我可以，对，这个俱乐部不错，你喜欢吗？谢谢，好，我没了，那谢谢，再见，教练是吧？漂亮 ，Very good， 去加纳这个俱乐部是不错，不错，对，这个俱乐部是不错的，好看吗？这个可以送给我的一个吗？我可以送你一个，对，我可以，对，这个俱乐部不错，你喜欢吗？谢谢，好，我没了，那谢谢，再见。Okay, enti so ho sa pepe na esi elko ho yenuanampa hospital eno kokopie eno koye no one Chinese nurse nani age Kotoko ho a mehyewawa omo kasa na to hwe ne ho sa pepe enti kakum yagene kokuo no na we de yagene bibini a ogina hoi ene Chinese ni ogina hoi enum enoma kire mu enti Kotoko no de som kase edi a kire sumo. In fact, me so to nka Kotoko no wanya Kotoko ho story bi episode bi e wa kwantu awom 190 baby pen ama foreigner bi aka Kotoko old player of afoni bi ho asema kire open me kai se emre bi there was a time me call Virginia koya ade na me fa uba bi edi free Virginia ekoya ade wo DC Washington DC na me tika no na papa no me hwe ni bi na papa nya Ghana ni no ye in fact, Ocean so or a typical as a iron crofo. Say a DR Congo ni na a honor papano on your encyclopedia. That time no, actually I think about almost 10 years in. Or encyclopedia quite of fast so a bomb Kotoko home common. Nay, serious. X-ray or no a DR Congo ni no, missing our senior gume. Or senior son of Uber for practice Ghana and Kodebechami. You see? Kotoko no. Kotoko, what the both feature cry better. I'm telling you. Take the Kubaji can maybe no the both feature cry better. King. Fabulous, the best. Enti my ancient wonka. Papa na me kanya ko bo of a dogo mo romu remu of Ibrahim Sunday mo of a kwasiapia
Ofa chese enya sempuma ofafo ni nyina old man no ebo ofafo ni nyina din. And I'm so I me te ba Joseph friend reche mo ho. And I'm te call manim kakra. And I'm this thing will draw mo talk to man am di jo watch mo. And so me ano I was yeah. Not on me kan Kotoko ho asem. Foreigner only Ghana, uncle Ghana down. Or say we are willing, say or Tikroma dear. Nanso, nani beji say onu dia Congo nim dako obeko Ghana because of Kotoko nti. You see the club. Na China ni ba na Kotoko mu dona master. Neba. Nti mayensu yante wonka. Oh, sure. They really know a lot of. You have send those pictures. Nano na ya down for Bako Yari. Say, ena uhu Kotoko no. Yes, na wo. Na say ena Kotoko na popular. How popular is Kotoko in your area? Bia wo no. Say na Kotoko popularity no. Esitie bia wo no. Mayente wonka. Obetimi afrɛ yɛn number na yɛdi nkɔmmɔ. Yɛbetimi nso ɛno schedule for interview na ya bɔ nkɔmmɔ. Absolutely. Na yɛhu sɛ de nsuanso no betimi akɔ. Yɛn nyina kyerɛkyerɛ adwen fa club no ho na mfa ne ntoma pa mfamfra. Enti frɛ me via WhatsApp +1 716 787 1300 +1 716 787 1300. Mami si number no should be +1 716 787 1300. And also wait me and mail me kizitodigital@gmail.com. kizitodigital@gmail.com. Now, how popular in a diaspora country Corona was no has a foreigner be a share pen and where the Kotoko Hong Kong ama a who kill ama goosey bomb abo. I was seeing a goo. My tonka now see schedule near noon komo na yenano yam famude na bibia enyu permitted the Derek Saint Kizito numero 1 Ghana's #1 agudie kwan so ene ade ni nyina no Asia kama bomoden na dwuma yeji aha no yama intriguing breaking sports news generally yesa song with Porcupine Palace Kotoko latest efa hemboboa no ene the Kings project dia ene efficacy mu ni ahemboboa no sports kwan so ene am di hia wo da bia ehia yi see a signing players ya hey an analysis ne ma wo aha ne ma hu ba bi omobo koye channel na so players Kotoko assign nyina obi episode e da ho kama enya ketwa ene enye polompala enya antese enye matrama kwe ye somosom power hemboboa no sports kwan so ma yete wonka na yenso ya nu interview emfa Kotoko ho bia wo bia how popular is the club ya and as any other club I will follow na in mo ho nkomo na enye kama sa pepepe Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?